ɓata nomtoxid fa interview fa Maxalay waaw gannaaw ye i ngatna mbin Fapum in way meke mbine tanum mbine te yarotina mbin neke i ngarna xaye koy men Maxalay a fitu fop meke deɓanongtu meke jangtu école meke raplotu Njom meke it a jangtu ke andona ye a expliquer a nuun na interview fe te ref o maaxole te tegna fa bo nene te ref ka i mbir ndeysaan te ref mbin na andona ye tamit i ngara meen i ndalne fa jam i mbike dara tamit we andona ye deno yaru a Maxalay te ref o tanum o koor a refu tanum o tew owey meen mais ina cooxka o micro non fa xaƴan meen ina mbika xa rek ndalna xa o tanum o tew lamtin na Maxalay waaw gannaaw ye i mbadidna ya i simnaam kay jaɓama nuun mi simna nuun na dérangement fe no dérangement o xiide ngat bo ɓasul soɓida Maxalay lamtidin naga mi refo tanum mi rimo ya mbinne yit a deɓandongu yaate deɓandong na mbinne yit o deɓandongo mbaxa ref jege benn problème naate mofu koy i njom rek a fu yiite bo danaka ken yaku a cangum gannaaw ye simnona internet ke i mbaga an wona enam mi na e Jay Mbala mbin Daga Njaay geno waaw andona ye tamit nu ndef daan we ando naye no yaru Maxalay xaye o nanga leyka internet ke na mbudam an waago lay xe refa Maxalay a refa maxa Maxalay de o kiino kese rek a ref a njom ne koy wax deg naate mofu i njom rek a bugu xooxum mi faye ke fañtaan ma fañco ten bo xeer nda ɗeetama ɗeet bo ande o kiin kete bugna a wasel a wasa fi'in yaam maak wala leye yeeg soom refe tege o kiin kete bugna a wasel a waas fo ten rek a wertel fo ten a encourager an ngeɗanin yit comme jom ne bugu xeɗano yaalo xe damtin teen nu te bugna teen to te ref warsekum xeɗano yaalo xe fiyan no ten d'accord yes kaga leera ndeysaan gannaaw ye and naye i ngara o expliquer ne refna Maxalay leyane Maxalay meke jangtu meke reftu o ndem a refa and naye a bugi Njom o fañtin teen yaam bo mujna ref teen yaam o ndeɓ ke te bugna a refanga paax na refel teen kon fogaame tiyaga nu njega teen o ɗaayo maak xaye Maxalay a refu ndeɓanong ni Njom roog wasaka nan comme te wasakatina moromum ke est ce que xaye jega teen o ɗaayo maak wax deg yàlla jegaam teen o ɗaayo maak yaam wax deg yàlla o ngete gisatu xa mayanga newanga a garanga xana jeg ka ci'axama to kene fogam ke andona ye kiina wagano gidim to kiin mayer koy nda a mayanga ino fop i ndaawrin ken rek a ref kon i ndik xaye o nangano ñaaxka parce que a lala pisa ƴuf a ɓaatela lok i to ndeɓonge refna ad aussi waskano lele yaangidi xaye o nanga cooxka Maxalay conseil kuma coox conseil ken cooɗkan ten refe o jof i njomo bugangan adni teen o jof calle nu jala xaye to ɓekiro teen o jof rek ret kiro nda ref ngel ne manifester a teen fop jege njiriñ o kiin jeg ke refeer na warsekum ten dal fata adno jof a jeg ke refna mudum nu te jeg na teen te ande kaga refu warsekum ndeysaan andam koy ke and naye te refa Maxalay fop leykan ba paangel nda xaƴa xëy ina ndayan ka rek comme refa refo xa and naye tamit ni coxla refo bo reta aussi tamit i mbasom o mboxtom o ret coxla kaga mais koy Andoon TV deno ɗeetiɗom xaye Andoon TV ɗeetidaxam gidmam Andoon TV mixe gidma den to sallana den radio feke de sikna xeɗan te ref radio fa mbarke u xeɗan te barke nuno we sikuna ye xeɗano yaalo xe damta nuno fop bo andona ye mu paɗa jublu ona teen xeɗano yaalo xe weltom teen na jam d'accord yes ndeysaan i content na a paax xeno taan ino paax ref waaw ina leya rek Maxalay bo fa ndik na émission mi ndef nu nga'a keke ref ke wiin we leya o ndeɓo faaxanga rek o foof maak o bool o ndeɓonge na refna at aussi tamit jaɓinan no maak we jaɓinan no we matoma keke rek a rima sa ino wiin we etidoma rek o leyanel paax leyanel o jof content na a paax ndeysaan bo fa ndik koy émission fe fageer xani nga o koor xa and naye tamit ten yaru Maxalay ndeysaan o koor xa and naye tamit a ɓeera Njom to yit nu ɓeerna Njom anda faak an xaye xaye i ndok fo ten o ndik koy kam émission fe te a expliquer en o ndik ke te a ñoowna faak ni Njom lata Maxalay a ref ka mbir parce que xerna Maxalay normalement a jega a caf ni Njom lam leyama leye Maxalay a refanga mbir
a jega ndaxar na and naye tamit maaga a saxtu bo wote waago ref ndaxar nef caf njom ken fop koy xano ko expliquer na in mete ɓeer na njom bo ndaan ma gara ref mbir aca tout droit tourner nam caméra fe bo isimna fap in fa mbaa feke ɗeetidna aca baba waaw gannaaw ye i pare na fa yaa faye i mbexe a tourner it fo lay amateur ke na mbudam na Ganoun TV wo ref an fa nam xum saate cosaanotu laata gara Joal. jërëjëf ke moƴna siiw ngona wiin we moƴno an te ref Daga Ndiaye nda roga fiya yit na andem nen Lamine Ndiaye na em nda anda ye gon rapir mu te soɓna gon ndigil a wat nin maaga a genoox maaga a taxa gon fa nda pare ɗo bo gon laaga ten wiin we andatu ndiigi bo naaganga présenter a kiin gone sax laykan mo lay me Daga na em yaam ten na moƴ ka felelo an na ɓasul fa ɓasar fo mbiñol lakas i ken na coté fa yaaga Lamine na em nda koy Daga Ndiaye wiin we ngooya xam e ken dal waagamo présenter ka andoona yee o nanuna ande oxe kene laya ten refu ye anda layanga ye Lamine Ndiaye ten rek o adderna jem ma fa ye waaga ñako ando fe na laya ye te refna kon maaga rek waagmo wetit fa layes. D'accord Mama Daga Ndiaye a moƴni an na Lamine Ndiaye ndeysaan i ngara meke jong xaye ke maak saate fe maak we leya jong tubaab koy na leyan Joal nda saate fe ke refanga ye cosaan jong a xoyel i ngar koy soɓ in men xaye soɓ in mbinu te waro expliquer in o ndik na jaar jaarum Mama Daga i mbaaga and ye andoona yee ref a meen fi nawle o faak ani jamano oto fa ye jamano o a fi naaga ani yoɗ no xeeguna aar fe andoona yee te reɗ'u njom parce que layama le maak wa yaaga a may maafrel i expliquer e goy we andoona yee den jamano it o faak. jërëjëf mbatongo gidim mar fafa ko maaga rimem nda kiin me refna mudum mena kena nda roga fiya fi ke refna mudes o ten ref digante jong bo Ponto Fayana de lay Pointe Sarene danaka refa mar bo i ndokta maaga mbes bo to lorna ndeele a soɓa fapes comme ne ñoomin kay mbiya rek campagne a bolang na saate ken ɓesun te campagne a digante Ponto yin jongin bo a genad Ponto ref maaga mar bo xat maaga xaadma fapes ke refna mar yit me commencer tuman ke i lay xa kuk ngata me ma fafa ko mbuud ka a looci sulu yin refam ten ke de layite a tok na pam ten ref waas xa kuk bo commencer o rok na pam refam ten refam yit njom yakaram me ken leya oxu nanuna xana ande naga yo tang fay ref ma ten yit o nange maafrel fa fin nawle o xana jeg wa mbagoma xana jeg wa wagona yeto lortuma ten it a jega wa mbaag axama nda jega wa waag uma roga fiit ye andoona yee xa taab mar bo xaad Ponto ma fapes maafra fa fi weto lortuma maaga lebu we fa fi lakas bo Ponto andu da mbir mbiyanam décoration fa maak fa ya andoona yee xew fa maak a reeɗu de adna tam mu i ndeta mi ref mbir ne ndat le ane jega 63 ye andoona yee a mbiyaxam mbir mi xeno maagole nda mi xen njom ne nu i ndetna no maag bo ngat bo ɗispaal in bo pare ino ndet na jeer faye saate ino ndet na jeer faye koy yakaram me we ndefna sereer tan nana ken leya a nanangan xana ande leyam ndigil mu mosuma ret njom na jeer faye ndam fa yagatidam fo ten Ponto kaga deɓandongum taga bo sax mayeer nda koy a bon sax ñimam njom are no ndik kon na coté fa yaga na xooxes ten taxu an me waage niil rek ndet naga ta reta bo fag to mbir riman kam famille fe ware waago jeg ten taxu bo andoona yee maxa roga xiiraan njom a cangma yako jaɓate jang fa fil lakas ka nan na neen ke ga'ma ten refe o kiin daal ke roga xiiruna comme ne tewo xe laytuna waaseen taaga yaam keke jega njiriñ nda kana jega njiriñ ndax yakaram me o ka na yaxaya yikine mete tolloorna xaye ten yekini fi xooxum sax sañ'angaan maxa tolloor fo ten yaam o taan ma ref to o kiin oxa buguna a ref kon koy i sañ'angaan xaye yikine a wokteganga a laara ke maxa xumnooxa den yaam o taan ma ref kon kañ nga aye a wara waago maafrel yaam wax deg a bon maafre mo ndik yikine ref o taanum même faapum sax a maafre faap maxa fi xooxum a maafre kon koy fogaam me sun ngooxa rima maxa Sali Ndiaye fe rimuna a wara waago rim mbir yaam kel fa pira deeɗu
faap ma ref mbir kono a wara waago rim mbir maaga rek no coté faaga ten jegum ka wet'uma na coté maxa mbir ke ref ka and naye kuma ref mbir a warna moƴo moyto ka yaqan no njom wala i mbir ni question fa ɗikandeer xa mbir a waru sit ke and naye ten warno waago ɓis mba mbir premier ke mbir a warna eeto sik ten ref yar fa tegin oxuna maafrel bo wiin we mbugom a mbaagamo mbugit xa pesaxe o maafa ndaa koy ke warna ɓaato ten ten ref de mbugdom yar fa tegin comme ke layma ndiiki me laya yitine a ɗeetidaxama pe a kaana layan me waaganga law me a waasono njom sempal ya wa gij bo fud njom sempal bo nitali an ye gijma o fuud njom te rokiida ngel ne njom ne na jegta kolees me te reftiidna a fudo njom ne layama lay me gannaaw yikini rokiida njom ne me fuud ka tim xaada tam xaada a tokale yikini rek a me a doya xam me wetanoonu ten meke beti jalaxam kon koy kaaga ke ciwna kaaga njom ne xeteen wiin we mbugtaan njom ne ndaa yar faye jega teen solo kon ke waaguma denk oxama xa daal première fois fata jeg yar a jeg tegin ke mbir a refeer na fulla mbiro ten refe xicooreele maafiraam o kiin ware laye maafiraam bita ɗeetanga ba laye maafa yena même o yenangeen xooxof sax to anda ye eniro rek o moofanga xicoora fa arbitre rek oxe ñaknora xooxof daraja to xan wiin we andoona yee sen sik o ban jeg ka de yakarano xana jeg wa mbatnana wo kon fata jofa ado deuxième fois fay ten refe o inwanga reta njom jega jeg ka wiin we mbugnana wo jega jeg o koor maak mbir leng na mosaxamo laye ale a jeg anga a maafir ke gange a rete ga ret njom na pour pan na ɗik a jega xa layna ye maxa faye ke na reta njom ne a xay ndaa koy waagun fuuf wala ye to yetit ka mbaagun waage njom a wara gorgorloox koy a maafrel bo a jeg ndam fa ya taxna bo waaga lay'ina kaaga a échec a jeg koy wa layna ye xay ndaa xana ɓisiid njom ne fata gorgorloox ba ɓisiid njom ne we andoona yee den salaneegun kaaga a njeg ndam kaaga koy fulla fa yaaga o kiin na fi'an xooxum ret ɓisiid koy roog na ci'an o kiin ndaa koy fulla naaga no ci'a o kiin fulla fa fayda to yit andaam me ke jegma yaakaar no ten andanaam xomes carrément mais kena xañkan tig na teranga njom ref ke yar ndaa me a jega yar a jega tegin ndax oxe utaanum refo mirimo yo'um ndaa mosiraamo daan na yite rokiida xa padaga rek a laya xam bon kaaga lalta ye kiino xeke yar wa awa reta yete garna te poñe ama fi'a a jega teen droit parce que kaaga o taan fa fo ndaan ma mbaru ndeer ndaa a xupaan sax o fi'ina ndeeres fo ten mu ga'anoona foog ka foge ɓees a ref tiga xewanga took it me a ɓees a mbarna ngeeno ten maaga geenwa bo yit yena xa dumbin faapum o ɓiy koy mbin faapum comme malade la xam ne buga bo ret mbin faapum kontaan lool an me gannaaw te refo ɓiyo maak bool ki fay ngoor wara oxa damat ka faapum c'est très normal gannaaw faapum woneer e fel ke koy pour layin me jangoy xaad mbin nu ndaa yete la xama ten mbeg teen lool ndaa kete refna meke bo nana a soir reta mbin faapum yar fa tegin tena ref meke yar fa yaaga fa tegin faaga a fatanga fo ten mbin faapum a xata mbin faapum a reta njom na yit teranga rek a bug ko ɓisiida ndaa bug ke o ɓisiida échec i ken daal andaam me o ndeɓandongo yarooxu ref to keke te fina jombiran keke te jeg na it jombiran fogama foog sax me mete jofa fa de men mo ndik a jega ndeɓetonga refna Dakar faga refu tokes nu cum ke mbetna rek kete eta lamit tama xa tolloor keke rek a lamta fe defa ka i mosoni mbak ñita parce que daal ga'e ka warna yakana maxa ñow mute moof na it a xesallanan ten ref biramo maxa toujours mute moof na xesallanan bo faak rek i mbak teen i ten daal a maafrel teranga nu te jegna wiin we yeena ano ten bo maaga tegin na it andaam me teranga nu te ɓisiid na wiin we yeena ano ten kaa koy o kiin na ci'an xooxum na coté faaga maaga jegum ka layma ten ndeɓu yarooxu ref to it a jega fulla i ke waagma daan daal ke andoona yee ten layaxam ke te warna wootoox o maafrel bara ba o may fa caaxaan fa fi rew a jega mbir na war ina ɓoow o tew a taxa bo ñom maya ko i refe sax mbir na ku ndeero koor waxu ten wa leeg-leeg o daaba kiino ye daaw kiino o refantin no tew oxa temerna kon ket mbira warna eeto woto o tew teen a fogu i ken waaganma daal o denku o anda men coté yoq ke fop diidim kaaga diidim sax affaire o tew yaa comme ala te refna mbine bo nen te sutwa mbine mosi buga o ɓiyeno rokiid meke mbine a ɗeetidim mose jeg comme leng mosin buga nangiden a jeganga yit o ande xeƴa ɓeede xama ɓeedu ten kon koy kaaga yaakaram me ke war anma denku ona coté faaga a eta aar teen xooxum to leyim kon koy nga me a continuer anga kaaga njom a marché to fi njom njaɓe raab tel de prix ke nanoona aren ka fop meke rek a mbir kon koy gannaaw commencer ano to andiro me jofa gorgorlu o jeg teen fulla fa fayda ndaa o fadik meke ndofa mbadna faño tas yaakaar we andoona yee den ndef supporter ka wo naga jegum ka lay
waaw naga yo ndeysaan kena leeral denk kore coyna faga daga programme tamit refe maxaɓaye rek na jiriño kan no fop mo ɗum jiriño am ref no ndeɓanongo rek jeg vision mais jofa keke lena meke o ref élève ref no mafe refu cadial wara wago utiliser keke fini safe yam leyama le makoy toujours mete leya faye ana caxa in o maak le kiram gade bon lew nda kete warna ley kam mbolo xana cax no bo kino kino jiriño ten waaw ndeysaan meke ref Joal xaye ngar u men fama xalaat bo fandi tamit i mbasa xaye o kooro xe yam faapa daga mafe reedu kena ke refna o mafe aussi tam a jega xa and naye tamit o pogum a ref xa kang a fi ni jom nu refna meke mbine Joal partout Sénégal te ref Yaxya Diop Yekini ndeysaan fadam bin maxalay no emoten maaga gara meke den tolen o xinaxu ten kon foog laaga refe projet a nama waskan te développer ten o ndik rek a ñimna in na Yaxya Diop Yekini meke mboktina fa ke and naye Yaxya Diop Yekini ndeysaan a fi'ano ten ke saxna bet bo and naye a fuɗ'angan njom a ga i njom ya te ga'atoruna rek a waas nguɗi njom ndeysaan i mbasinte garni ga ka ngim na Yaxya Diop ke lamtona in mofanga leeg-leeg in fo ten sasana leyan sax ka andoona yee andiran ndax première fois a ndukale in na marfa fako fa ndukale Yaxya Diop Yekini in na ɓasul a miña miñ to a ndef wol la rek to ko res fay andoona yee es ref tokum Sadio Fade ne Seynabou Fade ref tokum ten ref ya es ya den ndef na xa pes yàlla dem fa Alaaji Lamin Joobu Fay andoona yee ten refo maag faap Yekini yaaga ngaarit koy ngaarit naaga a reta bo oxu fog na famille ɗik ke rek foga ngaarit naaga kon kaaga wala refa yaaga a miña ndeer in fa ɓaasum a miña yit na famille fa yaaga o koor maako ena Birama Diouf koor ki Birama Diouf rim na Daba Diouf fay ref na faap Yekini tenen faapatin ndef gen mbuud na faapes ɓaasum faapesin ɓaasum yaaga den fo goor gu Birama Diouf fa yaaga a ngaari tooxu goor gu Birama eedo to mosna gar me daba a ɗeetida den meke a gare gar faapes a garanga den ngooyaam a nitali a me de ndefna bo ngaari ta sutoox kon kaaga yakaram me avant Yekini gar ka a ref mbir kaaga adwa a dox Yekini gar ka moƴno fedali fe ten refe a gara bugin xeñes to roog sooma tax deuxième fois ke moƴaxama eeto fel ne ten bo me nitali an gara mute reta ñaarel den fo maago xeñoon Birama nana a jega façon fa reɗangan yaaga te xupa Birama to bo jab kege yoon fo ten nda andane rooga la sittina rooga ciyangan te xuɗa Birama yit Birama a doxun na adna a adoxin na fapong fa ya'um a anda kaaga bo a cooxaan cer a jega cabam mayu ka de ngarna meke den fa Birama yoonido a ɗeetidaam meke a fogan ke fonkatan ma niwtiro ten kaaga ten a fogu a jega façon fa reɗangan ngoor ke na jamano fe a xup kega Birama to ba autole sen sa jab kege Birama roko ten yaam fok te lal to dignité um ke e taxama felno ten ñoom ne xeteen nda koy nete sikit ina aya fete jopirtina mbinne fadete siktina o maagum fo ñoow mosuno te ñowago maagum ken moƴaxama felno ten yaam mafratan to teranga xe sax to a xe tokum ga a wasange kete refna teranga fena sax ka sax tokum ndak to kene ke no ten ka waaguma lay koy nga anga ten lakas ka refena ken jegam droit koy mando o yakim ɗolum nda lay ke yin nda koy andanam poes carrément mais ga am no ten ka yaw man ka andona ye nu jegna o ndeɓ sañ a tenan nene Yekini anda coté faga ndeysaan Faba daga kontaan am ndeysaan laaw me kon o garas jong meke rek mbete fakkes rek jeg tingin rek ya fadina saate fe mais leeli cosaan mais leel ken ane ke ref aada tenane a mar i mar fa foko fa ɓasul etam i mar open presse grand Mbagnick yaay ma ka maga leyame i mar fa ɓasul deno mbogu yaay falle i to kaga yit refe kana watka parce que o ɗeetanga ma mar fi ɓasul a nanan ba a seera te i laka sax andu kot i kon kaga maak moƴo anda in kaga te ref a fobar axa ken biige fa jang mbiyan sax bo a bannotat na ko to maka ka mbaka kon ande cosaan na miñamin donc nu ndeɓandong ne fat i ngestuwa histoire ande in mar i ɓasul histoire fo miñ yo o fog a ref histoire ana miña wa suto o fog nda kega refe histoire kega o fog a ref machallah donc ina mbasta ɓaat ko coɗa xene a Faba a daka te moƴo expliquer in kaaga na andeer i mar fo ɓasul jërëjëf kontaanam a paax na Fimela se i njeg'ina in o xibaar la daanaka mi reɗ'u porte parole fe saate fe
mi sikku radio fe mi leyego o jeg ñuxlala yo na ndiigi ten baat ka o fedali te ref fam lena ena biige na ɓasul fi fam lena ena jaxeer na marfa fa fop a ley o ley ɓel leng ten godu den a goddalen den mbogu an nakal legale den god tena fam leng le ga a gilanum nete jigittina ga a xupoxe in to nda ley na nakale narne de god tena tena god te deno ɗika ndefa pambaɗak ɓaat la ɓisan na piige i ɓis na jaxeer kono ande kaga roog fe fokatir na i mba fokatare in nar leng ne a pambaɗaka ke ngatna refe nar ne sax na nakal leng a nakale ke xaat ɓasulo xeke garid mar fafa ko a jega ka pambaɗaka kaga leyna ka ando naye ino mbar no respecter koy bo o mamar o fafa ko a woto ɓaat la bo ba fam leset nda o ɓaat la yit a woto mamar bo ba ɓiige set parce que i mba digale ka taxna bo ɓiige set nda i mba digale ka taxna jaxeer a set parce que fam le in na e jaxeer oxa nuun na el ɓiige de ngatna nakal leng nar leng o xeke xaat ɓasulo xe karma faxo kon koy i mbara respecter a jaxeer nu respecter a ɓiige i mbiyangaan a jega ka mbugangano ley no fesa gomanga a ɓiige wala jaxeer rek xam sedno ley kaga jegum ka leeranma popaɗaka kaga lewona ndiiki ndeysaan Fapal Ndaka jërëjëf i kontaan na lool ndeysaan ke refna fa lay koy i mbagiran o paam ke refna yiti cosaan aussi tamit i mbagin lay bo paango xaƴa kay mbuko mbiya sa nu i njeg na temps rek ƴeeti comme ma xa ando naye waga wetana in faax ino ɓa njiriño ten parce que nama leya rek in fop mbogu to kiin nu ando ñoowa rek anda kaga i kiin nu anda ñoowa rek anda wiin fofo fogo lenga ndef kon jege xajalo xaƴa kay jamano waagu ñaaj bo mbamir caate ke mbagin wiin may i andir wiin njegate o daaw i andir nda maak wa yaaga keke lina ke Fapal Ndaka leyna a doya kiino kiin wa fapum wala danum fi dan wana yikini ɓasul a ɗeetirega ɗeetir jamano nu refna a ngaranga a mbedele a kollere a mbetana o ñoowo musulete ñoowna ndefa a ñoowo musulete ñoowna a mbetana ɓiy den bo kaga law bo xaye donc jamano gara koy média garatu nu fop keke i mbasu pour an ke andite fo fop nuno amateur ke na mbuda aussi nu mbasta yiif paaxa paax ke koor lena yaam o njiriño ke soom watu ten refe pour mi refe pour o ten refe pour maxa pour ino fop a ref nu xana laka sereer rek wala nu xa ande o kiin refato ñoowa rek keke foga fog ten histoire no kiin koy kino kiin waga jangin ten xoox bo ɗeet naga te moƴno mositogo mof naga in comme xaye i ngar men to temps fe ciyete in yoke ina mbaas ka a fafate a sor fa in rek a ñanana in a ñanana maxalay comme ça i mbago mbokto aussi ndaxan lakas yaam a xeyengata to no concentration i soɓun i mbaño yaxana ñootna c'est pas bon bo ndig mbatomo gidim rek xeɗa keke andoona yee ten ref ke ɓisiidoona teɓ rek a fer Touba Fatick mete Fatick radio ke nana Dakar TFM in ñoom seenin teɓa mber Touba ndef maak keke a fertan teɓ yasam te ref maak kena fertan teɓa bo a Fatick maak koy a xe dépendre rek na seereer fe te seereer tena roga dugal wo ref ten señeke i ndefna xaye a goɗanga took ba Fatick took bo o ƴokan tookit yakara me ndamo fa ref a futwanga bo o genwanga o mofanga o yooroxin yit kersa o fa ref keke ke bugma ɓaat ten rek o ten refe a jega jego ñoow la wiin we ñoowel na mbiraan ne o ñoow laga watu ten taxum o jeg a mbir maya teer te ref seek a fad'anga mbudira jegega jeg ɓaat la ngat ɓasula mbudi kam mbilo boya de mbadid ka marqué o nanga reta tokorof xana lawome o fadanga o lamta tokorof diw soɓa comme ni lawoma ndiiki yaam inoxanga fuud ka ɓasul ke fapesa ley kegama ley o fadanga o lamta faap o Birama Diouf o retanga tefoy xa ɓiya xelan ne xeke xarit fami gen na mar ten rimun diwana e diwana andra la ɓaato ye kene jegeerna koy ten moƴu ɓaat moƴu nda koy keke awa ɓaat ke andoona yee ten moƴu keke wano feeñe yaam gara xaye in fo i ngarna kin in anda xum maxa anda maxa kon ken yakaram me a wa tax in fo i ngetanga fete ande koor xa soɓigum na ndokum faak te ref ngar ɓasulo feet o lay xa ɓiye fe oxe katutan nuun a ref ten soɓigum na ndokum te ley nangam donte jumam na fa lay sax xano jagandanama den bo xa ɓiye xe mbokka am i ku watna rek xana jeg ka remplace una ye poudre ke mbatna rek keke remplace un fafa yoko xale wiin we yokoona ndiiki i fafi ke take wiin we ngeta ay Dionguine Dakar in Espagne in France in o mbiño lakas in ken andir ke i mbarina andir poudre ke ten roog a ɓis a tasu a ɓisin Espagne a ɓisino Dakar a ɓisno mbiño lakas kon koy
ken andona ye ten moƴu to keke feñlan yasam teɓatoa rek bo baya ko keke andona ye ten xooloxe bo a refna xa ɓayo fo ñaƴare ta gara yasam we cooxoma ten yasam mbay yakar dina tas yasam it comme ne leytan ma ndiige a fertan teɓ yasam te ref maak yaam ndamo fa ref ka i mbofanga ɓetelele radio fa nan nene RTS xa ɓasul wala radio fa nan nene to affaire it no ɓayof yakaram me ndama refna o we an ne den golum ta mbasum ten it seder woyit sediro yasam ba set yasam we ngol woma ta mbasum ten yasam ba set yasam o jeg ten ndam nder fa maha yasam ba yakko yam andam me ye ino hido na hat bas lu garida te ma maha o reta jom o gar ange som day maga rek andam me dol maha far jema yete gar na jomne basu la jega jar fa ano ref anga maga bo o watnu ten déplacer kiro so bidin don lo me yer fata ado yer fa ga ado na ten bisi dom jom kaga ko yasam ba dara yakin yasam no continue ken bo ya te was tanju ma fikil lakat roga wat nom ke gay tabisum ka hubna ken to ku wat ka dal khidan ka hubna kaga ten moju o hat ke fu do halla dan baro ga fiyan nan o kat nan ke dal yasam rek to ma hatanga me yasam mo fa bo ti fadik ma yikini telele roi des arènes bo woro yasam roga fiyan no ten yene an mo ten de to yakara menu yene anu ten o tan ma yene anu ten ya ma yene anu ten lakata yene anu ten ku wajura yene to ko koy to yakino a continue ka continue are fata ngay ken ka def lakat jere jef naka waaw fa do daga fa mo dafa itan gol pada ko man naka ine ka kale halere de ren won ko en dana sala jo fan ko ine ndima ha jo fan rek naka yo ndaysan kontaan na loolu koy ndaysan ande tamit ada fe mos ciosande mos o kinu wasu ke jogona rek on dami kana jambu to damkina kana jambu tamit fo kam je kiro maga dayele bonna nda no sikna ke jogona rek ndaysan no so bido mata ko dalninta acha kondana pa ngat umme ka xay koy Joal comme ne l'état mon def le début depuis bi fetna ko rek ini wena tourner avec mahalay indeta minden indeta min kharitum ke indeta me anni tamit wena mu firta rek indeta et kaden tella ina anni dafa mahalay herna mahalay ko ñu fop nu andan ikena do haten aussi nu fop nu tamit champion ke anne den mbirta na ñu ndeg fop mahalay ci ki yeno am champion rek imbira na damtel ken la rek imbirni na fop wa ndiglo wona fa ndero langola nda ken na cadre mbira yaji haji ke signa imbira yaji fof na imbira yaji imbir staff heten fop heten ko nu andi nam matan baté no sigit andi wonde ba def wara damit yam kino fodna na jamono rek soxla aken nu wawono dentana jamono aussi na jiga in ñaan ne gar dini mbaro mo nda iftit ko iftit do malay te yam ndo ba ngarna te def na imbira rek ta jere teki tabuga e jom a ñowan ta fiyan ta ñodina donc ta skitieno e condana apa fa ma bo imba santi tagato rek ana ngoy haje xarim kay ba fi dema hani ndet maga simba sita tagato it maga mais koy boy ndeta ina choka fa ba dakati ñana ne ina fop i tesaro yo aje fa ba daga fiyan ni ñaan ina fop ina hop ile tin habaye ndet nu yalen ndax roga fiyan ay nu ko na nda ke bogona to it wa ala ke dillahi be yakarona dale tin moju ñawo yam ma ko nan lay yifna ge mona on dol yifa ke nun fop milliard ay pen ko na xayre ko na fam de milliard kon koy ke andona tere me be ke andona tere fa ko do adama ino pille tin xabay ñaan rek ndax roga fiyan na no fop fiyan na no def ma te ñu def ma ko ngir na barke ngir setel yam ken ak jego solo bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تفعل الحكم إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تفعل الحكم إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تفعل الحكم إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار الحق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. amiin yaa rabbi. jërëjëf waaw jërëjëf Papa Daka kontaan na ndeysaan waaw kenn du émission fee gaanu yoon u fa mahalay fi yoon ndeysaan d'accord cimo i coxala te aɗong ten a cadeau waaw aca bo fa ndik rek ndeysaan gannaaw i pare na fa Papa Daka in way fa taan mahalay tamit xena aussi tamit série Oumar Faye nu a ref mbin ne waaw aca tanis i simnam in way meen a paax a paax alhamdulillah amin waaw xaye i ngar u meke Joal xaye ɗeetid u a Maxalay gannaaw i ngatna mbina te koy fok i andiki mbina and naye maaga ref cosaan na te ref meke i ngar meen koy i ngarna i ndaawa ɗeeta tanum o tew i ndaawa ɗeeta faaf fe i ngar aussi te présenter ina refay no tanum a waago lay in na Maxalay na kara let ngara meke xaye Maxalay kara ɗum ngarna meke hay rafde contanam to hawtino paaxe serio faaxa ref serio jaɓu ete fiya ito yaalo e damtinte ade contanam na karale noon torop maxa moom jege probléme leŋ moom wax degen ñef yaalo